Кийимине чаңатып жүрөт бул жакта. Ким чаңдырып? Ben çanlattım. Sensin bu. Kalksın. Selam aleyküm. Tuğanlar, buna Audi geldi. Çuka kabra Audi geldi. Tuğanlar, çuka kabra. Ança abiyam. Ança tartış üçün. İyi. Ançalık tartış üçün mü? 4 quattro'da koyuyor. Tamaşa Tuğanlar, 2.6 sıçtiri, 1996 yıllık iken aşağı sıçtiri kuzov kende bu. Bravo. Bura universal Tuğanlar. 2.6 abiyomda 1996 yıl çıkarılgan. Bası 265 bin som. Öte kımbat. Kımbat mı dostum? Нормально эле, эки алтыга универсал. Мына кузовду көрсөңөр, мондай болгон краска кылып койгондо, короче, бытыр деп коет. Бытыр эмес, бул чука кабра дейт досум. Бытыр. Чытан дөңгөлөктөр экен. Так ичине өзүң бир айтып берип кой. Ичине туугандар, ичине өткөнөчү. Доп панель бар, электрический сиденья полный иштейт, зым чехолдор салынган, мафон бар, на механике, рульда гидравлика, конечно, естественно, бар туугандар. Мына айтканча зым, короче, теке. Бул чука кабранын туугандар аз келгенсип еще автомат болчу экен. Индирайын азыр механика өткөрүп коюптур эси. Бул деле бирок жарай берет. Уруу бересиңер, бирок баасы мага жакпай атат. Бирок Эва килемчелер салынган, салондор чехол, приятный чехол кийилген. Эми арт жагын өтүп коюңуздар. Арт жактан деле Арт жак болкол. Европолик салынган полный. О, конечно, он жабыш керек да Европолик менен. Мына запаскасы бар туугандар, чирик-мириктер, понятие жок. Состояниясы, короче, жакшы татынакай. Бирок мээрге досум экөөбүз жатсак болот деп эткенбиз, Жок, сен экөөбүз жата албайсың. Жата албайсың. Бакпайсың. Мен боюмду кара досум, 2 метр почти бар. Ошондой туугандар, буюрса bunun bari tamaşa tuğanlar Audi S4 universal kuzovda, A6 S4 kuzovda tuğanlar. Anan universal 96 çıkargan жылы 2.6 abiyomda tuğanlar bu buyursa bizim Nursafta salonda olur. Bası 265 bin деп koyulu tuğanlar gelip aydap özünüzler görüveresler по факту как она есть. Buyursa bizim derегиз Беловскийде, шлагбаумда, bizim номерimiz 0556 23 20 70 нөмірде. Ассаламу алейкум.